ngizizwa yazi vele noma ngisidla lokudla ngikuzwa lento engithanda ngikwanisa ukudla angiyahlanza ibadizi ngeba umqanti nokushisa vele ngizizwa ngikwazi ukuthi awuzitholanga sithanda zami kambe ngicabanga ukuthi uzithola khona khona nje yazi ngajabula njani yebo ngiyabe ngifuna ukuthi kube ngama-triplet indodana kusoba lapha ethini khona ukuzala khona leya mfazi wakho hayi ungayikhulumi le yasendlini mina ezilongo ngilawo so ngibodiwe ngalwana sendlini yebo okay phela ngifuthi ngawuzalela abantu asithatha abantwana uyabona wena uma ungangizalela sithanda zami akuthengele indlu akuthengele imota yazi usihlala endaweni eziphezulu emayadini anti uyabona kodwa phela semfuna ifu attention nokuthi uyekala le mfazi Don't worry. every time lokho kululeka sithanda sami lokhu kululeka ezilongo sile ndodana yakho ya Sanibonani bobholi. sabona mdala kunjani Njani bafana ba? hayi Isebakhe manje. hayi siyabonga khetha siyabonga ngena khetha Ngiyakwazi yini khona lokho? ngena lawo nje uyeba sesitayileni Umgcine kuhle umntwana lo wena mfana manje. khululeka mdala yamgcina isithanda sami nganyela Hey manje. Hayi bafana kulezi suku lalahleka manje ukukhombiseni lapha. sokutheni futhi mdala Yena lo muntu sibira ngoba umama womuzi nalo ugqoka so. Khulu imukumphathela ezibini abantu abadala abantu elisifaka amabhadi ngingatshela into enjengayo engelalakasa ulalutho uphomba uba nguwe nje Katona mdala ufunanga njengawe Kodwa ngiyakubuza mfana ngikhangela ubone. Konke lo mkhala lapha ekhaleni ngathi inkomo ethanjiswayo. ngimthande njalo mdala ngimthande njalo ungaphatheli phathasa abantu bestandard akhona ukugogo labo ehamba labo mashinganila labo Ngikho kwestandard fana. zwana mdala cela uhamba Ngifuna ngubonisa ngafana. hayi cela uhambe mdala kazi lo azi umdala uzakubulala lokho mdala cela udlule manje xhego linjengayo liphongihamba kudlule wena mdala manje dlula manje wena mdala dlula manje sorry sithanda zami Hayi man, abantwana bakulezi usuku. Uthi uyambonisa mani uvuka isilwane man. Hey. Sithanda sami ukuthi sengilolaka yazi yazi umdala lokhu ufuna ungifakile sorry sithanda sami ufuna ungifaka ulaka yazi sorry sithanda sami hey sizihlalele kahle manje ngizenze ukuthi nami lapha kubalezini yazindlela engithanda ngakhona sithanda sami so yazi lo sathane yazonda so ukuthi abafazi lani yakuthi umuntu ndala kodwa ecabanga omunye umuntu hayi sorry sithanda zami ngiyawuthemba awungigabuse hayi esikhathini sithanda zami hayi vele ngitshethi these days angikhona mali so ngathi luthando lolo hayi yabona babe ngisaba ukuthi sengingasakhipha anytime akulani ndaba ezilongo ngikhiphela kimi anti uthando lonjalo vele awungigabuse sithanda zami baby Right baby. Isikupa. Uvela ngala. Lapha ngivela emsebenzini Wow. Nandipha. Uvelaphi? Sandra. Thandi Tasta. Danyes. Cool. Kuzuzu. ya mfana sho Hamba. hayi hamba imota kuphela namanzi logetsi these days Sikubulawa celebrity la. kontuthi ziyathunqa Siyakhala. lapha ziyakhala mfethu Sikhala impela. khulu Ngena thina lapha wena mfana kusasebenza umthetho kaSmith manje. Hey, wena wabasebenza khulu kumbe wena wawuphethe AK kuphela empini hayi sake sasebenza fana eUnited Soap lapha engekamazambali ke. Wena mfana. lalisenzani khona ngani Imali. lalisenza imali Impondo wena mfana ngayihola ngathenga inkomo ezimbili mina ngalowo mnyaka. ukhulu ngathi uhlala udobha amaphepha lapha emakethe lapha ungathi le nkomo wena
apha emzini wami ubone khona ulandutho khulu katoni lo muzi vele kanti njengoba ulala ema-branchini khona lapha emakethe ngile ndlu edrobheni nginoqoqo wena mfana yebo Kati khulu le ndlu edrobheni ngalapha singa. Uthi le ndlu edrobheni ngithina apha singa. Phela yenalo ubona ngathi ndlala edrobheni Alright. Ndiba ndihlala ekuseni ngo-5 yakusisa emakethe futhi udobha amatamatisi abolileyo ngiphathele komzukulu kwami lokho umntakampi ekhaya wena mfana okubani lokho umntakampi ekhaya lokho ungenangqondo hayi awunamfazi wena vela zange ube lo mzukulu ungabuthatha lo mntwana wena wena mfana abantu abami bangubane yeswa boy Kuthiwa ngobani? owokuqanda indlalifa yami musibangilizwe elibizo wametha ngomnyaka lapho sasikuthana khona bonkomo le uvyalo elilizwe kati uvele empini sowakho hayi lalela ngutele bhodi ondalela besokulandela owesibili umpiyezwe lo ngamthola impilo kisashisa khona lapho wonina yini ekuqala elihamba limithisa ezambia ngani hayi angizange ngakwenza lokho bhodi awusenzani mina ngazora le ntombi eyodwa kuphela wena mfana inkosi yazi yamthatha emhlabeni manje sokubuya lo esamzala ngemva kokuba sesiyithethilizwe emlonyeni wesitwane ngithi amabhunu phela mfana ngase ngimetha elithi sikhululiwe hayi kodwa nomdala lawo lefatela mani amanga uyayicina thunjana lami umpi ekhaya manje bangabi njengoba uhlupheka so edorobheni umpi ekhaya lo ngamzala ngomnyaka ka-1983 lapho kwaba le mpi khona ebuhlungu kakhulu nafana nazo ngitshele ngezwe ngangakazalwa yathi sakutshela phela khona lapho sasisilwa khona sithi sodwa amakhesi esiwanqukile igugu rawundi nafana hayi igugu awuyazi phela boy ngisakutshela okay yibo bona labo abantu abami hayi igugu rawunda lo mpi yezwe Uyathi wena wali uyimpi mdala. Wonder sheep, not wonder beat, but I'll put down on that. Where's the judge? asemazweni abafana bami Wenzani? bazamakhona-ke awupiyezwe lo piyekhaya uzawuhlaba abantu inkunzi khona le goli khona Uthi uthi bayahlupheka ngoba wena uyabona kade siyazihluphekela mdala unalutho olandiki. antipheki wena mfana Sebebamba inkunzi maye wenze njani? Wayebabamba inkabi sizolima la ekhaya. Inkunzi ayibopheki nje. abatshela ukuthi ababambe konke le nkabi zakhona bathumeze mani angeze ngezwa njengompiyezwe lo angeze ngezwa mani Akabuye zokukhangela phezulu kuyi-1 zakungaba kaphela. batshela njalo ukuthi esokuthi usikhululiwe lo yintombazane Ibhebhe. ngomnyaka uthumela umntwana khona apha ekhaya So jola labe Nigeria. akuhlupha kanyabuthelela umntwana Ibhebhe. awuyabuthelela kakhethi inhlobo Manje uyabuya nini ekhaya? thumelela abantwana ukwendlula ukuthumelela igrosari wena mfa ukuthi ngidla abantwana ukuthi ngiyakwazi khona Manje abantwana bakho bagcina ungaphi? bona mbhoda khona apha ezimakethe athi ngizabela bona So bewamba udobha ngathi dobhela abazukulu. wenza leyo lo mlando ufana wami Lokho makhuliwe kakubonile ohlala ukuthwele nge-checkers. hawu ngakhetha phela Hayi, ngani ungazinjalo mani yagulisa abantwana. Ikhorela lokhuyana mhlaba. khona lokho sikuzwa vanile mfana Hayi, ikhorela mhlaba. Hambe ngathi phela ungawi lapho. ngeke ngicaba ngoba nguwe
Sakhula sithatha amanzi konke nasemkhonjeni asale sakhula manje. Abantu ababo babiza njalo manje. Sithini? Abantu abame ngabazala lentombi eyodwa wena mfana uMamthembu manje. Ngani mntana. Ukudinga lokuwodwa nje ukuthi la ukuthinta umuntu. Hawa kulezi nsuku abantwana yini wena mfana? Hayi akudinga lokuwodwa izalukazi. Hayi. Athesi hayi. Awusaphela usakwanisa Awusakuthini ufunani? Khulu ibulawa celebrity cina lapha ke sesikuvalelisa bye bye. Awusale khulu.